I zato je poslanik alejhi salatu vesselam braćo učio jednu dovu. Allahumma inni es'aluke hubbek wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Gospodaru moj, molim te da me ti voliš. I da me vole oni koji tebe vole. I da volim ja djelo koje me približava ljubavi tvojoj. I molim te, gospodaru, da volim siromahe. Da ih volim. Zašto? Zato što ko voli siromahe, on nema interesa. On može da voli samo u ime Allaha. Čisto. Nema interesa. Ne može ništa od njih dobiti. Ne može dobiti ni novac, ni dug, ni zalaganje, zauzimanje, niti mu se može popraviti status. Niti ako bi zaprosio može dobiti mladenku neku.